karon sa ilang CR. Nindot kailang CR, guys. Hi, Jiesel. Hi. That's Jiesel. My half Korean. Oh, guys. Look to see how big the CR is. Charot. English pa. Oh, ha? How big CR? Happy New Let's go Year. and explore the area. Mm-mm. So guys, mato may mag-take pictures mo. 3,000 pa. Ah, sabak ka sa babaw. Charot. Hi guys, maraming artista diri guys. Ha? Oh. Papamindua. Sa mata mapicture-picture. Sige, mangitamig venue guys. Nga kapictura naman duha. Okay. Birthday treat man niya ako. So, mag-enjoy me. So, stress-free mi karon. Di sa mi maguna ako sa among work. Welcome to REMIGIO, MAAYO Hotel. Si Jiesel ang atong model karon. Nice ka siya black. So guys, kung palit mo ang dress, inanahan ko ba't sexy ang black. Nature na nature si Jiesel ngayon. Kaya na pagbibili ka ba? Hello to the vlogger, Erazel, a friend of mine. Nga kong librehan o belated happy birthday. Sorry man niya siya. Turista. Look at that girl.
Ah. Tadaan! So, nag-swimming kami ngayon. Oh, tadaan! Ang ganda! O, i-tour mo kami, Jiesel. I-tour mo kami! Wow, anong pool yan? Small bikini. Kirikit. Ah, kirikit. Sorry. Sige, punta tayo doon. Sana. Wow, ang ganda. Hi guys! So, nandito tayo ngayon. May ocean dyan. So, pwede kayong mangoy dyan. Kaya enjoy nyo. Guys, magsiswimming na kami. So, tapakan ko yun. Natapakan ko yung paa niya. So, hi. Sira. Oh, ha? 360. That's my best friend. Chicks niya. She's single, guys. Come on. Dito kami opo. Ay, dito kami opo, guys. Ganda niya. Mahangin dito sa MAAYO, guys, kasi may bagyo. Iba naman ang pangalan ng bagyo, pero low pressure ata.